Kate Bashabe, umukobwa w'igitangaza, umukobwa mwiza cyane. Ndabizi neza abastari hafi ya bose ku isi birirwa bamutekereza bifuza ko yababera umugore. Uyu Kate Bashabe wifujwe na Sadio Mane, akifuzwa n'umwana wa perezida wa South Africa. Ubundi ni muntu ki? Twe mu Rwanda tumuzi hiki? Icyo tuzi nuko ari umukobwa wo mu boss witeje imbere, wiyemeza mirimo, ndetse akaba n'umukobwa ufite uburanga buhebuza bose. Kuri ubu yiswe n'ababyeyi be Catherine Bashabe, yamenyekanye nka Kate Bashabe. Gusa tariki 9 Nzeri 1990 nibwo yabonye izuba. N'umunyarwandakazi w'umushabitsi, akaba umujejista faranga. Yashinze Kabash Brand na Kabash Sauce Organization. Iyi ikora ibikorwa by'urukundo. Yamenyekanye bwa mbere ubwo yabaga nyampinga wa MTN hari mu mwaka wa 2010, ndetse aza kuba Miss Nyarugenge 2012. Tugiye kurebera hamwe amateka, imyitwarire ndetse n'ubuzima bwa Kate Bashabe. Mbere banza urebe neza ko wakoze subscribe kuri Hot World Entertainment. Uyu mukobwa w'igitangaza mu mwaka wa 2010, Bashabe yanditse amateka yo gutsindira irushanwa rya MTN. Aha yari Miss wa MTN ndetse anaba ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka. Mu gihe yarangije amashuri yisumbuye, yanatangiye gutanga serivisi za protocol ku masosiyete menshi nka MTN ndetse na Ferwacy n'ibikorwa by'amasosiyete agiye atandukanye. Ibi byatumye mu mwaka wakurikiyeho 2011 Kate Bashabe aba umuyobozi ushinzwe kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa muri farumasi ya LAK cyangwa se LAK. Gusa kandi nyuma yo gukora muri iyi farumasi ya LAK hafi imyaka igera kuri 2, muri 2012 yatangije isosiyete ye itumiza mu mahanga, aho yatumizaga ibicuruzwa nk'imodoka, imyenda ndetse n'ibikoresho byo mu nzu. Ibi byose bikoraga mu izina ry'abakiriya. Nyuma y'amezi makeya yahisemo gukurikiza inzozi ze zo mu bwana. Aha hari kwambara neza ndetse no gukora ibijyanye n'imyambarire. Ibi byamugejeje ku nzu y'imyambarire ya Kabash. Ni muri 2013 yageze kuri izi nzozi. Yaguye uyu mushinga ashyiraho ubucuruzi bwa kabiri, aho yibanze ku gishushanyo mbonera cy'imbere ubukorikori bwa Afurika bwose munsi ya label ya Kabash. Kate Bashabe yatumiwe kwitabira ibirori mpuzamahanga byerekanwa muri Amerika hari mu 2016. Aha yari kumwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa bya Kabash mu mahanga no kwagura abakiriya be hirya no hino ku isi. Ibi ntabwo byaje gutinda. Nyuma yo gutsinda mu rwego rwe, Bashabe yahisemo gusubiza umuryango we muri 2017. Yateguye ibirori by'urukundo aho abahanzi baho bakoraga live bagiye gutera inkunga abana bakennye mu Rwanda, bagatanga amafaranga, ndetse ayo yose yo muri icyo kirori yarakusanyijwe muri cyo gikorwa yerekanwa mu gutera inkunga abanyeshuri barenga 500 bo mu Rwanda. Yahise ashyiraho Kabash Cares hari muri 2018. Iyi Kabash Cares ni igikorwa gitera inkunga abanyeshuri batishoboye mu bukungu no mu bikoresho. Gusa kandi mu mpera za 2019 uyu munyarwandakazi yagaragaye mu mujyi wa Liverpool, ndetse yitabira umukino wa Liverpool na Norwich. Uyu mukino wabaye tariki 17 Ukwakira umwaka wa 2019. Ibi rero byazamuye inkuru nyinshi zavugaga ko yaba afitanye urukundo n'umukinnyi w'ikirangirire wo muri Senegal Sadio Mane, akaba yari rutahizamu wa Liverpool. Gusa Kate Bashabe iki gihe yari yaragaragaye muri quartier za Merseyside, dore ko ariho ekipe ya Liverpool ibarizwa. Ariko Kate we avuga ko yari amaduka yaho yigurira umwambaro wo kujyana muri match ya Liverpool. Gusa kandi akaba ari n'umufana mukuru wa Liverpool. Uyu Kate azwiho kuba afite inzu y'agatangaza, inka nyinshi, shop z'ibitangaza
ndetse no kuba ari umwe mu bakobwa beza bafite igihagararo, umukobwa ushinguye ufite ubwiza burangaza bose, yujuje byinshi, umukobwa w'igitangaza. Njye ni Demba Tofiko.